Hvala. Ćao Lazo. Dobro večer svima. Dobro večer. Ništa, mi polako možemo početi, već se tu skupilo nas 10-11, ako se još neko pridruži, može kasnije da uđe u priču. Prvo, hvala svima što ste se prijavili, što ste došli na naš mali webinar. Ideja ove prezentacije nije nikako predavanje, niti bilo šta u tom pogledu, nego čisto hoćemo da pričamo o iskustvima iz prakse koje je kompanija Delta Agrar imala sa našim sistemom. Iz kompanije Delta su među prvima prepoznali, da kažem, tu neku našu ideju i mi sa njima već imamo saradnju preko 3 godine i tamo smo postavili jedan od najnaprednijih naših sistema, ako ne i najnapredniji, i radili smo neka istraživanja u trajanju od 2 godine, pa su danas tu sa nama Peđa i Zoran koji će nam malo detaljnije pričati o tim, o njihovim iskustvima. Danas je tu sa nama Zoran Đogić koji je rukovodilac, odnosno kategoriji menadžer za voćarstvo u Delta Agraru i Predrag Jovanović koji je u principu i najviše imao iskustva sa našim sistemom jer je on vodio navodnjavanje u Čelarevu, a ja ću biti vaš domaćin, ja sam osnivač firme Smart Watering, za one koji me ne znaju. Ovaj neki uvodni deo o samim gostima možemo preskočimo. Šta bih još htio da kažem pre nego što krenemo u prezentaciju, slobodno možete bilo kakva pitanja da imate da pišete u ovu Q&A sekciju, pa onda na kraju da pokrenemo neku konverzaciju, jer to jeste ideja da malo razmenimo iskustva, mišljenja i da svi danas nešto od nekoga naučimo, i mi od vas i vi od nas. Prvo sad par stvari o samom ogledu. Ogled je rađen u Čelarevu, u voćnjaku Jabuka, gde je ukupna površina preko 300 hektara, ima raznih sorti, od klupskih preko ovih crveni delišes i tako dalje. Tamo je na nekih, da kažem, 12 hektara. Prvo neko test polje je urađeno, postavili smo ogled u 4 zone navodnjavanja i napravljen je takav setup da u svakoj zoni navodnjavanja postoji po jedan senzor za vlažnost zemljišta i aplikacija sama upravlja navodnjavanjem spram parametara vlažnosti. Sad, teo bih samo da prvo možda krenemo od tih nekih početaka. Prvo da pitam Peđu i Zorana, pre nego što ste se odlučili za update sistema, kako ste pre navodnjavali i kakav ste sistem imali za navodnjavanje? Pa evo, Zorane, ja ću, ako dozvoljavate, početi. Neki osnovni sistem koji smo imali i koji koristimo još trenutno na voćnjaku jeste izraelske tehnologije Talgil. On je osnovni sistem koji koristi samo i služi se da otvara ventile u polju i zatvara. Neku precizniju i dalju komunikaciju o stanju vlage u voćnjaku nema, to smo vršili mi sami na osnovu naših senzora koje smo postavljali po terenu i našeg iskustva i u krajnjem slučaju koristili smo i ove sonde i jašovi, šetali smo po terenu i donosili smo zaključak o normama navodnjavanja i potrebama količine vode u tom trenutku. Dobro, sad taj sistem je bio funkcionalan od samog starta voćnjaka, pa me zanima kad ste se odlučivali za da kažem pametni sistem za navodnjavanje, zbog čega ste radili prvo neki ogled, u smislu prvo 10-12 hektara, zašto odmah recimo niste uradili u cijelom voćnjaku? Koje su to stvari kojih ste se plašili u smislu da neće raditi, da neće funkcionisati pre same instalacije? Dok smo pravili te sastanke i dogovore, bojali smo se da sistem neće moći da prepozna to što biljci treba i što hoće. Da nismo znali da on može tako baš precizno da odlučuje kad treba voda i kada treba da stane. Dobro. Ok, sad što se tiče samih ispitivanja su rađena 2 godine i
koje su beše sorte bile? Zeleni, Peđa, možeš samo da im pomogneš. Koje su beše sorte bile tamo? Crveni, Delicious i Granny Smith. To su bila u principu 4 polja od po nekih 4-5 hektara, ako se ne varam. I radilo se ispitivanje od marta do avgusta 2019. i od aprila do septembra 2020. godine. I ovo su neki rezultati do kojih smo došli recimo za 2019. godinu. Potrošeno je otprilike 20% manje vode, a sad bi me zanimalo kako su reagovale biljke na to sve. U principu je trošeno manje vode nego generalno, pa ako možeš ti, Peđa, da objasniš kako ste u ostatku voćnjaka navodnjavali pa ste dali toliku količinu vode, kako ste izmerili da je dato ovamo manje i kako su biljke reagovale na tu promenu? Pa, što se ovog drugog dela tiče, to bi mogao Zoran da se ubaci oko kako su biljke reagovale i kako su izgledale tokom navodnjavanja. Što se tiče prvog dela, mi smo neke potrošnju vode i to od smart wateringa smo dobijali preko tog senzora protoka što smo ubacili. Merili smo koja količina vode se potrošila u toku te vegetacione sezone, a na ostatku voćnjaka smo merili broj časova rada i potencijalna potrošnja vode koja je po tim sekcijama preko kapljača, preko potrošnje kapljača. Tako da na osnovu tih merenja došli smo do tih podataka o uštedi vode. Isto tako smo merili radnu snagu, znači koliko nam je trebalo i šta nam je sve trebalo da se obilazi taj ostatak voćnjaka koji se navodnjava na stari način i preko smart wateringa. A reci mi, kako ste vi prije donosili odluke kad treba da se navodnjava i koliko, dok niste postavili senzore i to sve? Pa postojali su neki preporuke i saveti na osnovu spoljne temperature, da na osnovu spoljne temperature ide određena količina vode, to je određen broj sati u toku dana da radi ta jedna sekcija. Na osnovu toga i na osnovu prihrane pustimo sistem u toku ujutru i da izlazimo na teren, obilazimo, gledamo, pratimo senzore, uzimamo uzorke, nosimo u peći, pečemo i tako. To nam, pošto dok je bila manja površina, bilo je izvodljivo, a kad je poraslo na 400 hektara, možemo samo jedan deo u toku dana da ispratimo, pa sledeći dan drugi deo voćnjaka i tako prođe jedno 6 dana dok prođemo ceo voćnjak i napravimo pravu sliku. A to zna i da bude nekad kasno, da smo zakasnili već 5-6 dana s vodom. Jasno. Sad bih samo pitao još Zorana, što se tiče biljaka, kako su reagovale i kakav je bio prinos u ovim sekcijama gdje je trošeno optimalno vode, a kako je bilo u ostatku tamo u ovim kontrolnim poljima? Da, pa to je poenta i najvažnije da nije bilo nikakve razlike. Ovo što je Peđa rekao da smo mi u startu bili bojažljivi, da li će se to pokazati dobro, zato smo i radili na jednom dijelu voćnjaka. To je nekih 12 hektara, u startu je urađeno na 2 sorte, baš zbog toga što smo se plašili, što kaže, da li može on sam odlučiti koliko je vode potrebno na dnevnom nivou. Međutim, na kraju sezone, kada smo sagledali sve, kada smo videli rezultate, mi nismo vidjeli nikakvu negativnu, čak naprotiv. Nama je na izgled, onako na oko, voćnjak izgledao i čak i malo bolje. Ajde da kažemo, neka bude da je isto, da nije bilo nikakve razlike. Opet je to već ogroman napredak, zato što ono što smo vidjeli u startu da nije bilo jakog prorastanja u jesen, nismo imali suviška vode u nekim fenofazama, u tim kasnim fenofazama kad nam ne treba, nismo imali slabije zametanje, nismo imali smanjenu kupnoću ploda, naprotiv, sve je bilo onako kao što bi trebalo da bude, da kažemo da je bilo isto ili slično kao kontrola. Uz sve to imali smo smanjenu potrošnju vode, vidimo koliko je smanjena potrošnja vode, znači za 20%,
I ta bojažljivost jeste išla iz toga, što negdje smo očekivali da bi nam sistem možda mogao dati neku uštedu vode, ali kako se to odraziti na biljke. Međutim, naprotiv, to je bilo... Da li se čujemo? Čujemo, samo malo prekida, ali se čujemo. Šta bih tu rekao? Znači, ni na jednu ključnu fenofazu nije negativno djelovao automatsko navodnjavanje. Dodao, pojasnio da je kako funkcioniše sve na tom ogledu, da je potpuno sve automatski, da se sistem na sve 4 sekcije, ili kako Lazar kaže, zone navodnjavanja, na sve 4 te zone navodnjavanja se uključuje automatski. U toku jednog dana može da se jednom updateuje i da se prijavi koja je to zona navodnjavanja, odnosno koja je to sekcija najsuvlja. Zaliva se samo ta. Posle sat vremena sistem se može podesiti da se zaliva u tom trenutku koja je najsuvlja. Može biti ista ta, može biti neka druga. U svakom slučaju, za svaku od tih zona može se podesiti vlažnost u zemljištu koju želimo. Mi smo zadali neku vrednost od 38, posle smo smanjili na 36, zavisno od fenofaza smo mogli da podesimo optimalnu vlagu zemljišta koju želimo i prosto je nevjerovatno koliko je sistem precizno određivao, uključivao i isključivao se da održava vlagu konstantnom tokom svakog dana. Znači, mi imamo tu varijacije u vlagi zemljišta od 1 do 2%, što je u početku nismo možda ni mislili da može tako baš precizno, međutim može. Sistem se isključi kada postigne zadatu vlažnost, odnosno gornju granicu, kada stigne preko gornje granice zadate vlažnosti. Može se dati opseg od 5%, od 10%, mi smo stavili 2%, i to nam se na kraju dobro pokazalo. Bilo je u početku samo bitno da se odredi koliko je to poljski vodni kapacitet. To također mogli smo preko ovih senzora koje koristimo, odnosno preko grafičkog prikaza vlage zemljišta mjerenih tim senzorom, može se približno veoma tačno utvrditi koliki je to PVK i onda odlučimo da li hoćemo održavati vlagu zemljišta na 70, 80, 90%, koliko god vlagu hoćemo za svaku fenofazu, da li je to početak vegetacije, da li je to cvjetanje, da li je to zametanje, da li je to diferencijacija cvjetnih pupoljaka ili ljetnje žege ili berba. Za sve se može. Mi smo doduše samo 2 vrednosti koristili u te neke kritične faze. Ogledno je bilo naravno, pa na kraju je i to bilo čak dovoljno i možda i vidit ćemo, možda se i zadržimo na tome. Svakako može se i to probati u više varijanti. S te strane smo znači biljke su reagovale dobro, ti naši strahovi u startu razvejani su, čak naprotiv veoma pozitivni utisci o svemu. Znači, nekada se dešavalo da čak jedna sekcija se i taj dan uopšte ne zaliva. Ima i takvih situacija, a neka recimo da se zaliva više nego što smo očekivali. I 2 sorte smo stavili, Granny Smith i crveni Delicious, zato što su one veoma različite u potrošnji vode. Jel tako? Svi znamo koji proizvode jabuku, znaju da je crveni Delicious slabo bujna, Granny relativno jače bujna sorta i različito su potrošnje vode na dnevnom nivou. A mi kako radimo inače, to je na osnovu na osnovu evapotranspiracije, na osnovu ovih peći, što kaže Peđa, ali najviše u posljednje vrijeme smo se oslanjali na instrumente, naravno, i u svakoj sekciji ili na svake 3-4 sekcije imamo po jedan senzor vlage, ali onda treba svaki dan očitavati taj senzor. Nema veze što je to preko aplikacije online, što smo na telefonu možemo očitavati. Opet je to neki dodatni posao, opet se nekada to ne uradi, zaboravi se, nema se vremena. I opet na osnovu tih informacija, pazite, mi imamo u pčelaru 40 sekcija. Znači, mi sada treba da donosimo, na primjer, u idealnim uslovima 40 odluka.
znači dobro, ovdje idemo jače, ovdje idemo slabije. To je nemoguće je izvesti. Trebala nam je nekakva takva automatika i stvarno je nevjerovatno koliko je to. Pustite sistem jednom u sezoni i on radi sam, uključuje se, isključuje se i tako. Vidjelo se naravno i nešto drugačija potrošnja po sortama, a vidjelo se čak i u okviru, našli smo da u okviru iste sorte, ne znam da li je to u prezentaciji, da u okviru iste sorte imamo razliku po sekcijama. Znači, jedan dio polja gdje nam je crveni delišes je slabije bujan, drugi je jače bujan i tu smo vidjeli razliku u potrošnji. To smo se isto iznenadili. Znači, mi sigurno da jednu sortu, bar u jednom polju radimo na isti način. Ajde ako eventualno se promijeni, imamo neku izmjenu na nivou sorti, ali i to rijetko se dešava. Ako je recimo temperatura visoka, mi idemo punom nekom normom zalivanja cijeli dan, međutim to se ovdje pokazalo da nije dobro, nije optimalno prosto. Dobro jeste, ali nije optimalno. I tako. Ja se izvinjam, bio sam mutiran. To što si spomenuo za te razlike u sortama i da je nekad išlo više, nekad manje vode, to ćemo sve poslati na kraju čitavu studiju slučaja svim učesnicima, pa će moći da vide tačno po mesecima kako je nekad davano i više vode nego što bi se davalo preko evapotranspiracije i toga, jer su biljke to zahtevale i to je ispoštovano. To ćemo poslati posle. A hteo sam još da pitam Peđu, pošto je već koristio taj neki drugi sistem neko duže vreme, zanima me koliko ti je bilo komplikovano da se prebaciš na potpuno novi sistem, da sa potpuno druga aplikacija, drugi proizvod, sve drugo. Da počne da radiš na nečem drugim. Vaša aplikacija je dosta jednostavna, nije mi trebalo pola sata da mi malo objasniš neke stvari oko unošenja podataka i toga. I to je to, krenulo je onda sve samim svojim tokom. Tamo smo podešavali sve te parametre koji su nas zanimali i pratili smo. Dosta je to lepo ilustrovano i prikazano u aplikaciji da nema nikakvih nedoumica oko tih podataka i što aplikacija meri i što prikazuje. Dobro. Što se tiče daljeg ogleda, 2020. godine su otprilike potvrđeni isti podaci, manje više ista ušteda vode, slični rezultati po tim sortama. Ono što je još interesantno, pored smanjenog utroška vode, to je da su se smanjili obilasci voćnjaka, tog dela voćnjaka, manje radne snage i što tamo. Pa me sad zanima, je li moguće potpuno isključiti čoveka iz procesa navodnjavanja i obilaska voćnjaka ili je samo moguće do neke mere to automatizovati? Koje je vaše iskustvo? To pitanje za mene je za tebe ili za Zorana? Ko se nađe da može da odgovori? Pa na osnovu mog iskustva taj manji deo voćnjaka bi čak mogao i da ostane bez nadzora, jer imamo taj merač protoka i toga. Čim odstupaju neke vrednosti od tih zadatih i projektovanih, znači znamo da nešto nije u redu, da li je pukla cev ili ventil nije otvorio prljavi filter i nešto se dešava. Da li je smanjen ili povećan protok. A čisto radi neke sigurnosti i toga ostavili smo obilazak jednom nedeljno, 2 puta da se to isproverava, jer uvek ima nekih poslova. Peđe, nam se nešto prekinuo. Tako da, što se tiče ostatka voćnjaka i vidite sami da je to veliki broj obilazaka i kontrole, baš iz tog razloga da bi znali da li su sve sekcije otvorile, da li su taj dan biljke dobile potrebnu količinu vode. Jer svaki izostanak potrebne količine vode biljkama će se kasnije odraziti na negativno, na prinos, na krupnoću, na boju, tako da
u tom starom našem sistemu su potrebni obilasci i kontrola, učestala kontrola. A da li ste nekad imali situaciju da recimo se, ne znam, nije prekine kabel na senzoru, otkaže senzor ili tako nešto, ne samo na našem sistemu, pošto znam da koristite i u drugom delu voćnjaka senzore isto za vlagu, pa šta se dešava u tim situacijama? Kako znate da ne radi senzor? Što se tiče starog sistema, tu smo imali dosta problema oko te komunikacije ventila, da li je otvorio, da li nije otvorio, da li radi, ne radi, idi obiđi, proveri. Tako da, a sa smart wateringom smo to dosta dobro rešili. Opet se to vezuje na taj protok, znači ako imamo taj protok koji treba, znači ventil je otvorio, senzor vlage radi dobro, šalje podatke, otvara se ventil, tako da što se tiče te strane, odlično radi softver i pokriva to sve i prati. Vamo, ko što je rekao Zoran, u ovom starom sistemu je dosta oslonjeno na ljudsku snagu, a ljudi su skloni greškama, tako da to mora da se kontroliše kako ljudi, a posle moramo i mi te ljude isto da iskontrolišemo da li su odradili što treba sve. Dobro, još jedno pitanje, šta mi je, kada se dođe do tog donošenja odluka o samom navodnjavanju, šta se pokazalo najtačnije, vodni bilans, merenje padavine, evapotranspiracija, senzor, kakva su tu iskustva? Pa, pokazalo se da su senzori ovi novi generacija Sentekovi dosta precizni i tačni i pouzdani dugog veka. Kada se jednom izbaždare, to baždarenje može da se zadrži par godina, da ne mora ponovo da se radi, da se oslanjaš na te zadate vrednosti. Dok kod ovih, kako da kažem, klasičnih metoda, uzimanja uzoraka, pečenje u pećnici, ti rukom da gledaš, da prolaziš, je manje rezultate daje. Nije ni to loše kad nemaš šta drugo, da držiš sve pod kontrolom i obilazak taj sami, da gledaš kakav ti je voćnjak, ali ako se oslanjaš na čistu automatiku i rad sistema, precizan rad sistema, onda su odličiti novi senzori koji su dosta pouzdani. Dobro, htio sam još nešto da pitam, ali mi je, da, vezano za to baždarenje, odnosno kalibrisanje senzora, koliko to često mora da se radi i koliko je to komplikovan proces kod vas bar u voćnjaku? Pa kod nas u voćnjaku nije da nešto često radimo, jednom godišnje sačekamo te neke obilnije padavine, pa kada se zemljište potpuno zasiti vodom, onda izbaždarimo te senzore, to jest iskontrolišemo od prošle godine da li je to, da nije došlo do nekih promjena. I dešavalo nam se da budu oštećeni malo senzori, pomereni zemljište pored njih, da bude malo narušeno zbog radnih mašina ili nekih drugih situacija, pa smo morali da ih prebacujemo i ponovo tako kalibrišemo i tako da tako radimo. Dobro, sada mi je ostalo još samo da prođemo ovaj zaključak i posle toga možemo da pokrenemo diskusiju ako ste raspoloženi da malo više komentarišemo sve. Neki zaključak čitavog istraživanja je bio da se u nekim delovima dalo mnogo manje vode, a u nekim fazama i mesecima čak i više, a da je prinos, kvalitet i rezultat na kraju ostao isti. I u obe godine su manje više potvrđeni isti rezultati u pogledu smanjenja volje, tu je između 17 i 20% i radna snaga je smanjena odnosno obilasci su smanjeni za 4 puta. I to je u principu to što se samog webinara tiče, to je ovo što sam već rekao,
Poslaćemo vam kompletnu studiju slučaja sa svim detaljima nakon webinara na mail, svima koji su se prijavili. A sad možemo slobodno da, ako neko ima pitanja, sad samo da pogledam u ovoj Q&A sekciji da li ima nekih pitanja. Nema pitanja, ali možete ovako da pitate slobodno. Ako neko ima nešto, samo se odmutirate i pitajte. Slobodno. Lazo? Slušam. Ja bih možda samo ovo, ti ćeš poslati tu studiju slučaja, ali ja bih možda to samo objasnio da što se tiče tih različitih potrošnji vode u toku svakog mjeseca, da smo imali ne samo smanjenu tu potrošnju, imali smo smanjenu potrošnju u toku godine, u toku tih ljetnih mjeseci, toplih mjeseci, ali smo imali veću potrošnju u toku mjeseci gdje nismo očekivali toliko potrošnju. Znači u aprilu i septembru smo imali veću potrošnju nego što inače radimo. Na nivou cijele sezone, cijele godine, potrošnja je bila manja, ovo što je bilo 20%, ali na nivou aprila i septembra smo imali potrošnju veću nego što smo mi sami odlučivali da dajemo. Što nam govori opet da nije samo manja potrošnja, nego ovo što piše ovdje jeste ta optimalna potrošnja. Znači mi u stvari smanjujemo te neke dnevne greške na osnovu našeg utiska. Nije danas previše toplo, nije sunčano, vlažno je zemljište, a zemljište vrlo često može biti vlažno površine, a ne u donjim slojevima i obrnuto. Tako da smo imali više tih nekih iznenađenja koje su na kraju, ja kažem, opet dali neki pozitivan rezultat, ali definitivno klasičan način rada nije dovoljno dobar. Znači te neke mini greške, ako smo danas pogrešili 10%, u 10% u smanjenom ili pojačanom navodnjavanju, ali to je 10% svaki dan, to onda već vjerovatno se osjeti i na biljci, i na njenom ponašanju i fenologiji i tako. Dobro, hvala. Hvala za ispravku. Dobro, slobodno možete da pitate, čudi me da Goran nema neko pitanje. Evo da se odmutiram samo, pa pre svega veliki pozdrav za sve, lepa prezentacija, suština je obrazložena, mislim, pričate o iskustvu na osnovu 2 godine, da kažem, dosta, za početak dosta kvalitetno analiziran period. Mi konkretno takav sistem automatizacije nemam, ne mogu da sad ja mogu da kažem iz moje tačke viđenja neke prednosti i nedostatke u odnosu praćenja stanja vlažnosti, senzor i klasičan u odnosu na klasičan metod gravimetrije, to jest tih uzoraka u sušnici. Definitivno senzori, ako pričamo o kvalitetnoj opremi koja šalje i evidentira podatke u trenutku vremena, koja je istorijski potkrepljena, imamo prednost jednog monitoringa na duži vremenski period i istoriju pregleda, dok gravimetrija je dosta star metod koji je dobar u smislu za kalibrisanje druge opreme za merenje stanja vlažnosti, dok bi za neko kontinualno praćenje stanja vlažnosti predstavljalo dosta mučan i naporan proces, da vi svaki dan uzimate, ali svaki drugi uzimate uzorke, te čekate 24 časa da se oni osuše, da analizirate, pogotovo pričamo o površini 400 hektara na pod intenzivnom kulturom. Imamo, kod nas je to dosta spor proces, imamo pod ratarskom proizvodnjom na visokim mašinama, pa je dosta komplikovano, a ne
u samom voćnjaku. Mislim da treba ići u ovakvom pravcu, u ovakvom smeru. Mislim da su agronomi ili voćari ili ljudi koji poznaju svoj zasad najviše treba da naprave taj kompromis između podataka dobijenih na terenu i podešavanju uređaja i načina na koji će odlučiti. Vi ste to prezentovali, sami ste odredili koji su to opsezi, u kom trenutku će se paliti sistem, u kom trenutku će se gasiti sistem. Mislim da je to, da kažem, ključna neka informacija koja je neophodno da se dobije sa terena i na osnovu iskustva i znanja, a s druge strane da je potkrepljena sa ovim podacima koji se dobijaju od senzora, kako biste vi tom senzoru i toj automatici prepustili mogućnost odlučivanja. Tako da eto, to je neko moje viđenje. Vidjet ćemo da li ćemo kod nas isto tako nešto uključiti, da kažem, u proizvodnju. Konfiguracija terena je tu dosta bitna. Mi imamo konkretno da kažem, u odnosu na više delove redova u odnosu na niže, to jest prvi red, početak reda je na višoj poziciji u odnosu na kraj laterala na nižoj poziciji. Činjenica je da fizički imamo dosta više vode na donjem delu reda u odnosu na gornji i preko senzora smo, da kažem, evidentirali te razlike. Te razlike mogu, ti podaci, mimo, da kažem, ovog sistema uključivanja mogu biti ključni u određenim trenucima u proizvodnji, kad treba zaustaviti navodnjavanje, kad ne treba zaustaviti navodnjavanje. Mi smo imali, da kažem, jedne godine, mislim da je taj problem bio zastupljen generalno svuda sa pucanjem gale, mislim da je to bila 2017. godina, gde prvi uzrok je pomisao bio da li je više vode ili je manje vode. Mi smo na osnovu senzora došli do konstatacije da nije samo bila voda u pitanju, već da je to niz, da kažem, faktora koji utiču na to, jer imamo neravnomernosti u samoj distribuciji vode u jednom redu, dok je efekat na prinosu bio isti. Tako da to, da kažem, te informacije mogu dosta biti ključne, ili u smislu da smo imali neki redovan remont u toku sezone gde smo morali da odlučimo trenutak kada ćemo, koliko smemo da ostavimo zasad dugo bez vode. Senzori su nam tu pružili krucijalne trenutke da kažem, do određenih vrednosti smo mogli da radimo, tipa 2-3 dana smo imali vremena da popravimo nešto, i nakon toga smo morali da pustimo vodu, jer smo na osnovu senzora utvrdili da ne bi išli, da kažem, u neke kritične vrednosti zasušenosti. Tako da, eto, to je neki moj uopšten komentar, neko moje mišljenje. Pozdravljam ovakve inicijative. Mislim da treba više ljudi, pogotovo proizvođača, da se uključi i manjih i većih. Plus što mi je drago da imamo našu firmu koja se bavi ovim stvarima, da to nije firma iz inostranstva, da imamo našu pamet koja na osnovu iskustva naših proizvođača dolazi do nekih zaključaka. Eto, toliko od mene. Hvala ti, Gorane. Samo ako možeš zbog drugih učesnika da se predstaviš iz koje si firme i na kojoj površini vi radite proizvodnju. Ja radim u Agruniji, to je MK Agrar, Krčedin, voćnjak u Krčedinu, intenzivna proizvodnja jabuke na 100 hektara. Hvala ti puno i hvala ti puno na ovim lepim rečima. Molim. Neko nam je podigao ruku, nije promenio ime, pa piše Lana Gajić, ne znamo ko je, tako da slobodno može da postavi pitanje.
Možda i slučajno, ne znam. Ok, dobro, to je to što se... Možda Lana Gajić već govori, ali nije uključilo mikrofon. Pa možda i to da, pošto ne vidimo. Zdravo svima, ja bih samo uključio, imamo pitanje u chatu. U chatu je postavljeno pitanje. Da li postoji poređenje prinose pre i posle optimizacije navodnjavanja na delima voćnjaka gde je korišćen smart watering sistem? Samo toliko. Verovatno je hteo da postoji pitanje u chatu. Mogu ja onda, jel? Može. Pa nije nam bio cilj ovdje u startu, kao što smo rekli, bili smo malo skeptični, pa nam nije bio cilj da povećamo prinose sa ovim sistemom, nego da vidimo da li možemo da smanjimo učešće radne snage, a da pritome zadržimo optimalno zalivanje. Onda smo se iznenadili koliko smo manje vode utrošili, a dobili smo zasad punog prinosa i tako dalje. Tako da nije nam to ni bio cilj postavke, nismo ni poredili prinose iz godine u godinu, ali nije ni nešto što bi bilo uporedivo. Ima mnogo faktora koji utiču na prinose u određenom zasadu po godinama. Da li je to bio mraz kojima smo izloženi posljednjih godina dosta, da li je to, ne znam, nešto drugo od vremenskih uslova, način prorede, način rezidbe i tako dalje. Tako da na prvi pogled nema nekih razlika. Ono što jeste bitno da se voćnjak osjeća dobro, da smo mi vidjeli da se voćnjak osjeća dobro jedne i druge godine. Znate ono kad šetate kroz voćnjak, pa vidite ovdje mi nešto nije u redu, ovdje nešto ne štima, ne samo pitanje za vodu, nego za bilo šta. Prosto vi osjećate da se, vidite vi da se biljke ne osjećaju najbolje, nešto ne štima da kažemo, a uđete u taj voćnjak i vidite da sve štima. Prosto je sve u redu, sve je pod kontrolom, sve je očekivano, nema nikakvih nepredviđenih problema. Takav je utisak kad smo ulazili u te voćnjake. I iz godine u godinu imamo tu, ovo je tek treća godina, ono što sada, evo ja sam prekjuče obilazio te voćnjake također, gde je instaliran ovaj sistem, pun je rodni potencijal. Jeste da je prošle godine bio i mraz i očekivano je bilo da ove godine bude pun rodni potencijal, ali zaista djeluje svake godine, ove prethodne i prošle godine je bilo i preprošle godine je bilo, da se taj voćnjak dobro osjeća. Ali da li ga možemo uporediti sa drugim voćnjacima? Pa dobar je, ali sad da li je bolji za 5%, 10%, to je sad nemoguće reći, prosto nismo postavili na taj način ogled. Super, imamo još jedno pitanje. David je postavio. Kako Smart Watering meteorološka stanica pomaže u određivanju pravog momenta navodnjavanja? Sad to verovatno onda bi trebao ja da odgovorim. Što se tiče samih tih senzora, meteostanica i ostalih stvari, pomaže u smislu da kad se kalibriše senzor dobro, mogu da se definišu optimalne granice, gde je vlaga u optimumu, gde je tačka venjenja, gde je već biljka ugrožena i da korisnik na telefon dobije notifikaciju kad je vlažnost prešla u koju zonu i tako zna kad treba da reaguje. Sad upravo radimo na razvoju i bit će od ove godine dostupna prva verzija, da kažem, neke malo ozbiljnije pameti u vidu preporuka za navodnjavanje za neke sorte jabuke, borovnice i lešnika, u smislu da će aplikacija sama spram fenofaze biljke, trenutne vlažnosti zemljišta i još nekih drugih parametara korisniku moći da kaže danas treba da pustiš još sat vremena navodnjavanje ili x litara vode biljci, tako da tek je u planu da se neka ozbiljnija pamet ugradi u samu aplikaciju, da može spram raznih parametara koji su trenutno u polju, da korisniku savjet šta treba da radi i kada. Hvala Davide na pitanju. Ok, ako nema više nikakvih pitanja, nema potrebe da vas više zadržavam. Drago mi je da ste svi
bili tu i drago mi je da smo pokrenuli bar neku diskusiju i pitanja su bila super. I nadam se da ste danas nešto čuli korisno za vas, što vam može pomoći u proizvodnji. I poslaćemo vam studiju slučaja na mail u toku naredne nedelje, kompletnu studiju slučaja. Tako da još jednom vam hvala svima što ste bili tu, pa se čujemo nekom drugom prilikom i nadam se vidimo negdje. Sve najbolje, pozdrav. Pozdrav, čao. Doviđenja. Pozdrav. Pozdrav.